Čaute ľudia, ideme si dneska už po štvrtýkrát zahrať Brawl Stars. Musím čakať, kým sa napojí. No, ešte tu není, takže ja sám. No, posielam mu request, už ide hrať. Čau. Jo, kamo, ja strašne... So awesome. Back on the grind. Daj rady. YOLO! Woo! A asi Brawl Stars to by naschval. Ma nezhodí naschval, že to by. Prečo to nie? Stíhal vydať video, Aha, ale nedalo dať Megabox. Ono to už chmatlo. A mi on daj unready, aby som mohol dať solo radio. Okay. Can't believe I have to do this. A ja chcem mať najneštve, Čo? lebo tie 2 megaboxy, no tak neviem, čo to malo byť, ale ak dá Brawl Stars, tak má to mega naštve. Že dá 8, no tak má to mega naštve. A ja. Pretože ono, my sme včera dostali 2 záspory. Keď si... A ktorí to nedostali, tak si to Can't believe I have otvorte. to do this. This is so lame. No a možno potom neskôr videu na Hyper. No neviem, asi nie. Lebo neviem, ako sa to tam vyrysuje. No, ja sa možno nedám. Ja. A zabil bo. Ale bacha na henci. Back on the grind. Get away from me! Let's try that. Ako hovorím, keď už raz si mŕtvý v Brawl Stars alebo Fortnite, už si mŕtvý furt. Ten typek sa volá Ezop. Ten typek sa volá Ezop. Can't believe I have to do this. Vidíš Ezop? Erob. Ja Erob. On to vyzerá ako Ezop. Trafil. This is so lame. Hyperčar. Leave me alone. Skáčem. Zase som zomrel. Poďme potom knockouty, ja si dám Dyna. Bam, bam, bam. Skibidi bam, bam. Skibidi bam, bam. Skibidi bam, bam. Skibidi bam. You can't make me. This is so lame. Don't be so To je jeho gadget. Poďme knockouty. You can't make Iba me. skončili, tak ten lečí, že by nikoho nezabili. Ty máš hyper na nohy? No, Nepadlo. ja mám hyper na Kika. Ja mám hyper na Shelly, na Dynamite, na Franka, na Mortisa, na Rika, na Leona a na Jessiku. Prečo nemôžeme hrať dvaja? Neviem. Nájdeš Shelly? Nie, Hej, mám acceptance menový. nie. Has it really come to this? Ty fakt toto? Počkajte, Čári, Mári. Aha. Kiki. Squadbuster Shelly bola na najlepšie Shelly. Mám aj túto. No, to by ja mám. Dobre, tak už poď, lebo nesa. Ako dáme si PSPG? Ty máš už dokončený vlastne Bravo Pass? Nie. Ja ho mám. Gambler. Dáme si 24/7. Ja myslím Gambler, len plním questy. Typek je Master. Ale my všetci spolu sme tiež Master. Dáme si Shelly? Nemáš lebo Čo je máš to? Yupi, ona chytí. Nie! Potom budeme pozerať aj som sa na Ja. Ne? Dáme si na
Možná na vrtulce nejsou, ale... Nejsou. To by som můžu stěhovat na USBčku. Daj, nie no, ale... Ja budem hrať nejaký. Nie po tebe. Prehrali. Aj teda. Chcípni tu. Ok, tak já si dám přijde. A ja budem. Já mám začal vylítát dobré. Hej ty kokos, já mám teraz Dynamite na 36. Že ono mi to furt ukazuje, že na 37 ale Frank ho predbehol. Na Franka mám... Ty kokos! Tak to sme trochu prehrali. Trochu. Ale ten Dick není až tak silný. Okej, nevím co sa Dick je brutálny. Keď len ho vieš hrať. Nájdeme piesku pojď. Šelný nemaj. Ale... Ty máš na něho gazet, na něho gazet nema? Mám na něho. Kterou? Tu horšiu. Ona je hrozná. Ten Morty. Ako prejná. Lebo viem. Ale tento round, možno tento vyhráme. Lebo viem predpovedať počasie. No počasie viem predpovedať aj ja. Za chvíľku príde zóna, to je... Teba zabili. No ja špatám si to zrejme. Ale berám. Ja viem. Tak čaute, udiam.